haka jingedai bat ka RTI ka bawba reaching son siang shai ula deban wanbo haka office u deputy commissioner ke East Jantihus district kata haka khandai tarik ubnain July arjar san haka jingedai bat ka district selection committee ka bala deban penlong hapo ka district u siang shai haka arhun riu tarik ubnain nailar arjar san ulawan pat banbo da ka jingtho show public information officer ka East Jantihus district haka jingedai pat na ka jingslam ka office u deputy commissioner ka East Jantihus district ban ay ka jubab ling ba ka RTI kabaw ba siyang siyay ula de banbo nado ubnay July arjab san kata haka kanday taring haka dorkas kabaw ba siyang siyay ula de banbo ula ongru baw deputy commissioner ubalong u chairman jong district selection committee katkum ka an jong RTI unumla satya ban ay ka jubab shushu uba siyang siyay ula ong bana ka jingyo ka jong uya ka jubab ling ba ka RTI haka baw la dem ban lekpej yaki kot kisla laki biang na Henry ya keniru kampat penhun ya u katkum ka jubab ka baw kwa ban yo habakren sekilat patah kubor ba siang syai ulo ongru baka post ka basa teng na do usnam arjar khat khandai bat ki penmi no ya ka notification ha ka arsan tri kubnai agos arjab san ban le ya ka interview kala ru ban long ha ka jinga day na ka jingwat ka jong u ya ka RTI ban yo ya ka jubab ka basai ha ka jinga day bat ka kom thep kam thep jam hapo ka district Negasni ke 8 tarik Agos arjar pausan nga kamada file ke RTI weto ke kam DSC hawito on ke second RTI ko ada file nanduk ke kende Julai arjar pausan ko hado nesni ke jubab MMO haperdi kini gisni ke por haden ke kende Agos ko kutno ya ketai ke stipulated lep house ni hawito eginga ya ke information lembaga RTI application wada boa kwa ong yang awan inspect haging inspection yang ay files ko provide yang ada ka dealing assistant da pentibo ya ka kwa kani ka information ko provide ki memman ko man biang kat kam kejingpan ke yong nga tera pentibo ko nga mipdiang ya kani information kat to ko man kat kam kejingpan ke yong nga tera pentib ka dealing assistant yang nga ko ya chem ko deputy commissioner tidak penting boleh kah kuah kawa kamlu ia cuma deputy commissioner waman chairman yang ke DSC hakwa o arto u right authority kat kam ke RTI act hakwa itu waka RTI application ko da bo DSC hakwa ia cuma ko o te hagatu ka first RTI ko apply da jubab yang ada deputy commissioner waman le kamu chairman yang ke DSC henry hakani ke second RTI wan hakani ke intimation letter ko da pa na ke email yang deputy commissioner ka office yang deputy commissioner Henry hagatai wasanyun wa intimate changa ito wan inspect commercial to dau PIO te confuse hagni na dau ko ha first RTI jubab do DC waman kamu chairman ha ko R1 jubaban di PIO Henry verbally hawa clear no haging chemo nga PIO wan da kana wa to nga wa do wan tme Henry haging tip ko yang ngawan to uda yo ya ke posting hini to haga kat dru tarik me ke sngi ko bu application ya ka first RTI te ya kate ngaji kamu onggi Henry dong file dekat RTI nu manu kamu PIO yang ke DSC dalor kani ke seeking clarification yang ke RTI ko ada apply hitai nadu ke kande Julai kamu kana ne ko ke dealing assistant ongko ya chemu DC ngam ngam kamu ya chemu DC to hina the right competent authority who's providing the information da kejing chemu ngau PIO da kana ya waro jai kita ki wato to ya ke information ko ada provide ini dah to ada kejing to ko clarify ke yang kata ke benta ni ayo to organi seeking clarification one da percang we chemo PIO Henry kadum mo teda bo ya ke ni ke citi ko si ko ya ke clarification na PIO hagalor kejing slam ko yang ya ke jubab ho kejing ya chemo ngal bo PIO hagatai ko inspect ya kata ke documents ko MJ updiang da yo le haitai ko ho related ko ya ke ni daw welong related hawa nga ore chemo PIO yang getai ke advertisement ko advertise ajar khat khande ko ada recruitment process da lagi ajar khat wi hawa MR tali ke post ke bito ke LDA ke bito ke demonstrator haka jing inspection ko yang nga yo muda ke yang nga getai ke information ko MK ma hawa to getai ke post Henry yo haitai to yang ke LDA ke information provide yang nga Henry yang demonstrator mana buat jing peli yo PIO wala kini demonstrator post kom jubab yang to ngam pujok ke ya kini te yu upai oga yu la ya MK
Tekat runyo na kejan med dami ke notification ko ada khut ki ke interview. Henry ke jing sekedi na do ke tu ke por le da kana kita kiwan wu ongi kini ke post hatu ni ke sni ko mut ke demonstrator mem khut ki ke interview te majo to lengba ke jing lai RTI ke yong ngahi te tip ko le khnang gi mo ko mjo khe ki mo mti bia kete ya ke ni le dang pun berkat ko yang poi emi ke ya challendet wo ya ke ni le dang ngam ilu cho ya ke tai ke yong arja kan de cho hawai yo kam ni waman lengba wala RTI te pun mi ki cha ke ni why did it take them so long aju ke por le hawayon o ke daw ke yo pen man yaki u delay ki nato arjar phawi ke recruitment process ko lai ki yong ke tai advertisement ajar kat kan de ongi wato em ke daw hitu kam wada UI is because of the roster policy ongi miu ngai kate how ile how ke tai ke jok ke tarik advertisement ki ke jok ke por him recruitment process ki ya ke LDA dep ki kat wa ya ke demonstrator wan mem pendep ki kamalong kamaman hi kate to ya ke tu da yo kam ke nin janme da yo lang magilat patai kubor ko da khut ki wan ya appear ya ka personal interview te ho kamram ke yonga te ko to chong ki kun wo apply la em ki ye jinga ki I'm always ready to help them ka kam point ke objective yonga fair and transparent recruitment process support yang ke district